Nagosogeri umwancho mo ligirelia begetaseni kia Ndizi TV wairebuya yaragire Ensa Eyemo ya bono mhogoroba rituko lya Jumapili chitariki 25 chomutinyo kabiro mwaka wa 2024 asende no gosemelia nganogena tokabu kwego kene miroberi twagenderere ko batu kwariganiria kuruba kete goikira chinga kibune chi Ensa Eyemo yabono mhogoroba sekerenga ekenene kere yugo kumanyanga nyale ko baga gwateka kuruba kete goikira chinka kibuna echna mange hanyalire ko baga gwateka kati yabo mo bumo Gusii osekurate ya obomo bumo Gusii hanyara ko ba geko kwa bene nagati yabara yanene kurwase county ya Nairobi ekiombe kya amshildi boigo ekikyanyale ko bage gweso kyana kwenekia unakyanyale ko bage gosira anene bisakubiria ebike gati yabo ime county ya Kisii asabanyara ko bagotwarege kao osege ikaro ege ikirano ina amango mwancho mo ligerelia ngoira nande ngomanye mage ekachinge chire motwe Nako hariganiro nyara ko bagogosanga amona inche omwancho mo ligerelia inyora boigo naboko yabwate gwetera semitandao ito ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News nabo gwetera se website ya www.ndizitv.net marogoba yabono Petra mukira nero gende tokoba kweneke bona chibichamo lyo gichago chira senchira yobo ikirano litali negoro kwa Josephat Amisi na kwa ligante nyara ko batogosanga amonaye Amayia Ensa Eyemo litukula Jumapili omwanchwa omorigirani gago chaka kurwa se county ya Kisii buna enchira Eyemo yogosira nago ikirania amaganio yebisa kubiria bire ebike nigobono ekyombe kya amshildi kyanyere ko bage weso kinago chaka emeroberi yokwenekia buna yanyere ko bage gotarera anene ebisaku ebyo ime county ya Kisii nigobono egesaku kelia kyabanu bya kyanyara ko bage gotwara omusangirikano omoikirano botenene bwe kyombe ekyo anseboigo banyara ko bakuria irangamba chikonyara ko bagwikera amagani ya egesaku ekyo kyabanu bienonye nabo abakwaneli kurwa segesaku ekyo nigo baburirie serikali enene nabo iga serikali ye county ya Kisii kweneke buna yanyare ko bagikobe kwa asoko bwata na kwa bene anene asemero belio yamagendro ime county ya Kisii evalino sero molikyo tiranyara koba gago ikirana segi karikina gusanga muna intoroboti hirokubwatia abantu okorwase chiamate chitari kwenyara nigo bagendrete gusaba okoinyorwa nabo igogosirwa kubwatikana na makungu bawetera korengana negati yabo korwase amate abanubia babiri bakwebo mono asibono bagwakambuya ase kiombe kya Amshield International ekigia sokirie eryo kubarwanira kijijini. Kwa hakika tumetengwa kwa mambo mengi na hatukuweza kupata wale ambao watatutetea, na sisi wenyewe hatuwezi kujitetea, ila Mwenyezi Mungu ameleta organizations kama hii Amshield International waje waangazie matatizo ambayo sisi tunapitia ili ipate kujulikana. Ila naomba sisi wenyewe vile vile tuungane, tushirikiane na hawa wadhamini ambao wanataka kutuelekeza. Omo executive director obwekyombekyo kya Amshield nigago keire okwariganiwa kwabo na wakambuya ase ababwatani bande ase okubabwatia. Is to say thank you to the community because of the reception and the organizations which have been partnering with us, forming synergy so that the community can benefit. As well, I want to thank the Minority Rights International, which has been funding a few projects in the Nubian community so that they see that the Nubians also have gotten their rights in terms of education and in terms of health. Nigo bakwerera egatiemerobero yabo bunekyombege kwegerera obosibole bwa mwanyabantu. Some of the projects that we do as an organization is address the issues of human rights
in terms of gender-based violence, sexual and gender-based violence, all those violations that are affecting our human beings around our county. And then we also talk about the issues of governance, and this in terms of good governance. And that is where we come into terms on the issues of inclusion of all persons within the society. And the major project that we've tried to run as an organization is the inclusivity of the minority group, which is the Nubian community, which we urge them to speak up and address some of the challenges that are facing them as a community, since they are a minority within the region. And one of them is the aspect of housing, the issues of IDs, national ID identification cards, which has been a very major, rather a big issue in the county for them to get identification cards. Koregana na bantabo korwase amate yabanubia ni gobabwate amakongo au ayabwente kodigereriwa asibarure okoboria ogokonywa. Kuna watu ambao ni orphans, tuko na widows, tuko na wagonjwa, tuko na the poorest people within the county, kwa sababu hawana shamba, hawana kazi, hawana makao. Inatakikana society inaangalia watu kama hayo. Tunaomba zaidi kama kutakuwa na wale watu ambao watakuwa watatusaidia zaidi ya wale, tunaomba mtusaidie, mtupatie usaidizi zaidi. Sisi kama jamii ya Kinubi tuko na watoto ambao wanaenda shule, school fees ni shida huko. Chinga kiechoni gabwatani korwase kyombekyo kya Amshield batebire nani gobarigane tionde bwensi oyoraganie ko bwatana nabwo. Hope for the people, any partners who are there who can support this particular forum, this particular group, please come forward. We are ready to work in addressing some of these issues. Whoever out there want to partner with Amshield International, you are welcome. Come over, we can partner, you can fund us, or you can fund our activities so that you can see community coming up and people having their justice and living in unity. Bono ni goboseme bwarure asabanta bwogo swase byombe au eriokonyora obokonyi ase obwororo. Na sisitiza kwanza vikundi, watu wao wajiweke kwa vikundi, kwa sababu kwa saa hizi serikali inapenda watu wao kwa vikundi ndio wanapata nini? Wanapata usaidizi. Maana government yendi kuona mtu atiakiwa individual. Government inataka watu wawe in group. Noko na kuokoboria ngo chia sabara ikorwase serikali nene na boigo serikali ya county. Na viongozi wote tungeomba na nini kama county government. Hii ambao imetukujia ni ile msaada inayotoka nje. Je, sisi humu ndani msaada wetu uko wapi? Nini pia mna jukumu la kuangalia maslahi ya wale ambao hawajiwezi katika jamii. Ripoti ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero. Mbiamono omoriki oito Evelyn Osera sorobotyo rwa senchira yobo ikiranu mwancho murigeria sensemo ya kabere ya Amayia Ensa Eyemo emaragoba yabono ntochigo batogosanga amo na omogani oito Professor Henry Ondari oyo ole omo bwatani ase sekta yechi semie krenga ekenene gyo kumwarigani hime studio no konyara koba torigererie abere antato ya maunchorelio ayo anyale koba ga kobe kwa motu anene ase wizara yechi semie krenga likia uneliboliriago nigo lirabelenge nchoke gima chinga kibono omogani anyale koba wikirane me studio tonyara koba to kwana nere asinkwana eyo ya bene togoska motwe ime county ya Nairobi ni gobono egesaku kyomo Gusii kianyale ko bage ko boligwa kianyale ko bage ko bwatana nago chama sekerenga gyo kwegenderia subugima bwabo bwa kerali tukayangorengana na Geoffrey Musiria oyole omonogeri bwa egesaku kyomo Gusii me county ya Nairobi nabo igo omochivu officer sense mogose wizara ya obochenu ime county ya Nairobi go kwana ase omoyega huyo nyale ko bago koleta amo bangina bo sipibega saku kyomo Gusii county ya Nairobi nigo Geoffrey boigo anyalete kobaga kwerera obuya bwogo chamo asabo iganyale kobaga kubulia wana siasa nene kurwase county ya Kisii banyale koba bakubwatira na sekirenga gyo kwene kiabuna omugusio nyale kobaga kwegereria asichinsemo chonsi chobuguma bwaye bwa kiralituko. Kama Musiria, katibu wa afya jimbo la Nairobi, ambaye ni msemaji wa Kisii Nairobi na diaspora, community yetu ya Nairobi, ile kitu naomba ya kwanza tuwe pamoja. Tupendane. Tusiangalie chama. Kila mtu si chama, kila mtu akona kutafutia aingie mahali anataka, lakini tukuje pamoja kwanza, tuangalie ni nini itatoa jamii yetu kwa shida. Kwa sababu hizo chama zote zinataka kupeleka watu wetu watoke kwa nini? Kwa shida.
tusipigane kwa mlengo ya vyama. Viongozi wetu wale wa Kisii tunataka tuwapatie direction kutoka Nairobi, kwa sababu hao watu wa Nairobi ndio wanadecide Kisii inaenda wapi, si ndio? Oseli nimoko banganga yugusie gochi. Nalimo, viongozi wa Kisii mkuje pamoja kama sisi wa Nairobi tumekuja pamoja. Mwache kupigana. Gavana wetu Simba na Majority Osoro wakuje pamoja. Machogu ambaye ni CS wetu, na tuko na senator hapa Onyonga, tusaidie, umekuwa ni mzee wa miaka mingi na uko na ujuzi. Leta jamii gati ya barai abanyatu kwa wikira nase omoyega oyobo koleta amo abangineme county ya Nairobi no seneta we county ya Kisii Richard Onyonga oyibo igo onyara kobaga koboria abateneri na ababwatani bagisiasa kurwase county ya Kisii norogongo orogima rwa Gusii banyara koba bakobwatirana na gutukutera ale chitabauti chiabo chia kisiasa sekerenga hyo kwenekia buna banyare koba bakogenderia chi county echo chirogongo rwa Gusii kati ya county ya Kisii boigoneria ya Nyamira. We are sick and tired of politicizing everything in Kenya. We want to look for a way on how we can improve, change and enable our community in Nairobi to be considered as a viable and working community. Any politician who wants to come and meet the Kisii community, put your money together for the circle, for the youths, for the mamas, then we will consider what you are talking about. Toligererie haria nyareko bakorekana chinsemo ao isko yorogongo rwa Gusii tkoria lero nigo omurai wense Daktari William Ruto nyarako bagakora abarai bande ase omoyega bogochengera emyaka emia Eyemo ya kanisa ya African Independent Pentecostal Chacha uyu nyarako bakorekana ase egeti Kiamo Sports Center Kasarani no moyega onyarako bagokoreta ababwatani abe kanisa iyo naboigo abarai gukwana kurwase omoyega oyo nigo omurai wense William Ruto anyarako bagagotogyo botenene bwe kanisa ya sate bire nigo bwanyareko ba bokwendekenga bwanyareko babogotingia obokoreri naboigo ekanisa igo ikera anene gochengera emyaka emia Eyemo ya nigo achire emyaka ebere yoka magayo kongusana na ogotindi korokana asoboteneri bwa ekanisa eyegetambo kiro kyanyarete kwabwe koira eserekali anene iseyo oburai bwense oyo nyarete kobaga korwa sekero Uhuru Kenyatta kwenekia buno nyarete kobaga gusira oboteneri na obokoreri bwe kanisa iyo. Tumekuja sote kusherehekea miaka 100 ya kanisa la AIPCA. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo miaka 100 tumeona wema wa Mungu katika hii kanisa. Mahali kanisa hii ilianza sio mahali ilipo leo, na tumekuja hapa kwa furaha nyingi kusherehekea miaka 100. Kwa wale wote mlioshiriki katika kupatanisha kanisa hii, na wako wengi, mimi naamini vile neno la Mungu linavyotufundisha, mtapata sehemu yenu katika baraka ya Mungu kwa kuchangia kupatanisha kanisa hii. Huyu Bernard, Regina, Patha, wengine wengi tulikutana na wao tukatafuta namna. Wakati walikuja kwangu nikamwambia hii kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikamwambia wacha nitafute kiongozi wa nchi. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha
Gati ya barai ya banyarako bagwikirana se omuyega oyibo gochengera emyaka Eyemo no mokonyi bo morai bwense Rigathi Gachagua oyibo igo onyarako bakoenekeria obuteneneri bwe kanisa eyobu na serikali ya Kenya Kwanza ne chikoba gekoena ribaga ria bene koenekia bunanyareko bagikubwatirana amono bokoreri obwochinga kibuganyarako bagagwakera ekoko ekanisa yina goteba nigo ireteri bagari nene anene chinga ki Ensa ya Kenya yareko kurwanirira obuteneneri na boigo kurwa ase amaboko alia yababeberu. Church, Your Excellency, was a spiritual wing of the Lord Freedom Army, otherwise known as Mau Mau. But just as the Mau Mau people were neglected, this church, the spiritual wing of the Land Freedom Army, was neglected by every successive government. This church itasaidika, ipate heshima yake, irudishe dignity yake wakati ya serikali ya William Samoei Ruto. It was his desire that this church be the way it is today. And when he became the president of this country, it was even more now urgent that as a symbol of the unity of Kenya, he could not continue engaging with different functions. Na ndio rais akaniamurisha alipoingia kwa ofisi, haraka iwezekanavyo tuanze safari ya kuunganisha kanisa hili letu. Na ndio mimi nikatafuta hao viongozi, tukaanza mazungumzo, na nikatafuta maofisa wawili wakanisaidia, PS wetu wa internal security Raymond Omolo, pigieni yeye makofi, na huyu regional commissioner wetu wa Central Kenya Frederick Shisia. Na mimi nataka nishukuru hao maarchbishop, because it was not easy, because pia Chingaki echecho nere omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni ganyarakoba gago ikirana ase omuyego iyo chingaki nyarakoba gako boria ekegori kiabasae nyarakoba gekobwatirana nta kwenekinga kenyarakoba gekobwatia chimbaratero echiabarai anene ase kanise yo banyarakoba kwenekia unekanise iyo nyarakoba gotwara obuteneri obuya ase myaka Eyemo nabo igo nengana ya nyarakoba gosirwa nere omochumbe we constituency ya Kasarani Ronald Karauri na boigo oria Embakasi North James Gakuya. If you listen to the sermon, a child has been born. The youth are the architects of the future of this church. Muongeze nguvu kwa movement ya vijana kwa kanisa yetu ili siku moja tu celebrate miaka 200 ya kanisa yetu ya independent. Tukiangalia nyuma hata kwa wale sisi tuko na watoto, ile experience yetu ndio inahakikisha watoto wetu zile vitu tumepitia. Kama tunajua elimu ni nzuri, tunahakikisha watoto wetu wasome. Kama tunajua zile vitu mbaya, tunaambia watoto wetu waepuke. Kwa hivyo lazima tuangalie pale tuliotoka ndio tujue mali tunaenda mbele. Growth, and this to me, noting that the chair is just my neighbor and his church is just at Korogocho there. We know each other very well. But sometimes at the Mindro there were some turbulences, but today the turbulences has come down and now the fight will be at its control. And we hope and pray that now going forward, Archbishop Muthuri, the mantle you have been anointed to, is going to take this church to Tugoska motweni gobono abarai kurwa sorgongo ruano tistan banyareko bako boli gwabeke bitambokero aao ebyo konekinga banyareko bagosira esekta yechisemi anene ase orgongo ruano tistan gokwana ya
omokoreri bwemeroberio ya serikali Felix Koskei nigo atebiringa serikali nero negene tokabe kwenekinga ire bitambukiro kwenekia buna ekerengo kyobulindi kenyalire kobage gotingigwa asensemo iyo niganyara kobago yakwana ayalitsko lya lero magiga yo gwikirana asomo igabo gochengera obokoreri obuye bweskuru ya lele se yanyara kobago okorabya ase amatemu amanene yekerasi gikomina kabero mwaka unyalete kobago goetana nabo nigo gati yabarai hawanyara kobago ikirana somo iga oyokorwa se county ya Wajir wanyara kobago kulia irangamba chikoba kwenekia buna ekerengo gichisemi ase orogongoruo Arua North Eastern chianyalire koba chigosuki wase gitambukiro kirekigoro muno. Muendelee kuhakikisha kwamba mashule iko na madarasa, mashule iko na shamba yao, na mashule iwe na walimu, na walimu wawe na mahali pa kukaa. Alafu serikali itapeana security ya kutosha ili watoto wetu wasome. Mlikuwa mnajua Tarbaj constituency ilikuwa na shida ya usalama, na usalama inaadhiri masomo na hali ya maendeleo. Vile hii serikali imeingia, mnajua Tarbaj ni mahali iko na amani kama kwingine hata kushinda Nairobi. Si hivyo? Huwezi kusikia watu wakiuawa wakiolela zamani vile ilikuwa. As a government, we take education very seriously. Nigeria is oozing with talent, and it's us to nurture that talent. Our girls in secondary schools have done so well this past year. Togo suka motwe ime county ya Bungoma bono nigo abamenyi bensemo ya Bungoma se county ya Bungoma nena abonjorelia kuruaso bagatagati bumucho iyo hanyara ko bagweso kialitku lya lero na korobekana asekeli bagoteba nigo serikali ye county na biga serikali enene yanyare ko bego cha komoro bili bugotagura chinyomba au bagatagati bumucho ya sekerenga kelia gyokogale ya chipara bago kwana nigo banyare ko bako ya moche serikali hasebate birengati banyare tiko bako bamanyiri ndi banyare ko bakwerobelia igore chinjira abaranyare ko bakonganya ebinto byaba bibonchorelia kuruase chinyomba echo nonye nabo nigo banyara ko bako barasarenene iyo yaireirwe ko bwatekana na umure wabiriyo yubugotagura chinyomba asobokatagatibo mucyo yo Obungoma. Shutumu hii vitendo ya kinyama ya kufurusha wafanyabiashara katika Bungoma, na tunarudia kuwapatia onyo. Hatutasimama tuangalie tu watu wakiumizwa. Nilisema tutachukua hatua. Tumepanga mkutano yetu na wafanyabiashara ambao waliathiriwa, na tutakuwa tunachukua hatua ambayo tutakubaliana. Nashutumu hii kitendo ile imefanyika na serikali ya county government ya Bungoma na pia na serikali ya Ford Kenya, sababu hii kitendo kimelenga wale watu wadogo katika county ya Bungoma. Imelenga wale mama mboga, imelenga wale mahasla, wale watu wa vioski ndogo ndogo. Kule nyuma hata mmeona vile ndizi zimepandwa. Kule nyuma mmeona vile takataka imetu. Na hii area ni 2.5 lakini ile hali penye wanachenga contractor anachenga saa hii ni 3/4 of an acre patala ya 2.5, so tunahitaji kuingia. Ime county ya Meru nigo abamenyi kuruase county yo bakoragwa na barai abagisiasa banyare ko bagwesokia na kugikiria bikorwa ase anene etugegendete ko bage kuibwa sekerengo keigoro kuruase nsemo iyo bagokwana mune chinyumba choborai ni choboralia nigo abarai abo banyara ko bakomochia gati ya ensemo y'abanyanyimbo kuruase county ye batebirenga nigo bagendete ko bakubwaterana nababegwe ligo ikirania ebikoro byabo byo bigwetugo. Haja kusema tuko na security, lakini security haiwezi kutusaidia. Na nataka kuangazia jambo moja tu ambayo nimesoma katika huu mambo. Kuna wakubwa hata wa serikali, wa askari, sio serikali, polisi. Wakubwa wa polisi wanakuja badala ya kusaidia kufuata wale ng'ombe, wanakuja kupanga mikutano. Tumekuwa na shinda, watu wameibiwa ng'ombe. Huyu mheshimiwa Mporo wa Bori jana alikuwa anazungumzia haya mambo pale bunge. Hiyo belt yote ya pia kule Eyemo ni mambo ambayo yamesukuma Wameru sana. Na bwana speaker, hii ng'ombe haisikuliwi usiku. Ni saa 2 asubuhi kama njoo iko inawaka. Na hapa tuko na PPO ama regional wa polisi. Na hapa tuko na komanda wa polisi katika Meru ambaye ni rafiki yangu. Wakienda pale kuangalia zile ng'ombe wanasema ndio zile pale.
Tuko na kijana yenu Kithure Kindiki, tangu aingie katika ofisi ya usalama amezima maasi ambayo tumekuwa nayo ya kuiba ng'ombe, kuua watu ovyo ovyo kila mahali. Huko Baragoi ameingia, huko Pokot ameingia, huko Baringo ameingia, na yeye pia nitaongea na yeye ili atilie mkazo kusaidiana na administration hapa chini ili tuweze kuzima. Horoboti urukurase kaunti ya Meru mwancho morigereria na rugotwirase omotimoko omotanganike gima kananyara kwa wingo kolira eiranga sensemo ya kavere ya mayensa Eyemo ntochikoba etogosanga no mogeni oiteri turanyara koba toko rigereria beratatu anenegatia monchorerio hayanyare koba kubekwa abosio ase ewizara yechisemi onye gukubwatia Amayia mwancho morigereria ritko rigoro Ensa ya monechisa sato asoroboti rwabene ntwanya takoba toko murekera agati ya monchorerio ayanyare kobaga kubekwa bosio anene wizara yechisemi asababwatani besekte yechisemi wanyare koba wesokia monchorerio naroro ntwa muroro waziri bwechisemi Ezekiel machogo kunyara kobaga koralia bene ngasobwango igani gobono murobiri bo gwakane school fees anene as school chirichechi national orachikoba gogoncho rigwa na kubekwa ase enchireri yekerera gose e-citizen nababwatania bange nigo banyare ko bakubwatuka ebirengererio byabo nabo igo anene asensemo yechi subject masomo ali abana bakunyara ko bako yakora ase skuru che secondary twarora subwango iga ensemo yechi science ne chire chiatebringa teli lazima omwana nyare ko bakoimokia omuremo bwe science chinga kiagendereta mana masomo aye secondary ngati ya monjorerio ayanyare ko bakorekana se wizara ye chisemina geko geremara ko bayabono mwancho morire twanyare ko batuku mwarigania omomanyi bwa sector ye chisemi Professor Henry Onderi onyare ko bawikirana me studio twanyare ko batoko tenga liboliria gone kerengeri kiago nigo kirabe kengencho kegima wetara se mitandao yetu ya Facebook, YouTube na boy wetara se website yetu nyora boigo setibia gago enamba ya SMS ni regawo sanga kerengeri kiago amona inte tokogenda se omotimo komweke gimatogenda letoskare kwera na tole chinga kitora chikoba toko sanga amona Professor Henry Onderi.